nga ku tirheni sweswi a ni vanhu vanene va le mikanyini sweswi hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingiselo mina ku hlekanisa kolonga yingisela xitichi xi ri koho mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimati wa jimo wa xitlanga wa maxingiritano wa xicacana makunelo wa ndandatsi a ku amukela mingiselo mina la Gauteng nga Mpumalanga a Northwest a Limpopo na u yi kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za khensa ngopfu n'wina mi nga ni pfulela xiyanimoya mi ri a xifuna ni xa n'we ha khensa xa xipolipoli mani hayi mara vito ra xipolipoli ri huma kwihi nan'we mi nga ni yingisela mi ri mi lo ti tshamela a Danderoom nan'we mi nga ni yingisela Danderoom na khensa swinene a Danderoom kumbe n'we mi nga ni yingisela mi ni vekele guveni mi pfulele xiyanimoya xa n'wina mi vekele a guveni n'wina na khensa kumbe n'we mi nga pfulela mi nga ni yingisela mi ri movheni mara yi nga ri ku fambeni movha yakwe mi lo pfula rivanti mi kha mi yingisela mi kha mi tlanga ncuva hi hala tlhelo hoyko na khensa kumbe n'we mi ni yingiselaku mi ri movheni ya n'wina ya manyunyu no khensa se hi sungurile mingiselo Munghana Lonene FM vatwini va khosati va kha va vulavula vatwini president va kha va vulavula kambe ke ku na minhlangano yo hambanahambana ya vatirhi leyi nga koho laha tikweni ra Afrika-Dzonga i xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona nhlangano lowu ku ri hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na minhlangano yo hambanahambana yo yimela vatirhi ku fana na leswi president wa khosati a kha vula swona a ku one company one union hi fika njhani la ka ku sweswiwani hi va na minhlangano sweswi ku na minhlangano mingani leyi ni yi tivaku kumbe ma ni tshika ku vulavula hi mavito kambe mi kuma ka vuongori ku na minhlangano yo hambanahambana yo yimela vatirhi hinkwayo yi kha yi yimela vaongori ka vudyondzisi swi tano na le ka tikhampani tetin'wana hi ndlela leyo hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na minhlangano yo hambanahambana hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi hi nga ta vulavuriwa hi yona kusukusela sweswi ku fika le ka awara ya 2 kambe ke loko hi fika ka hafu ku bile awara ya 2 hafu ku bile awara yan'we hi laha hi nga ta fika hi gimeta kona hi ku se laha ha gimeta hi ku vulavisisi byi komba ku vamhani ya hina vasesi wa hina a va ha ri ku thoriweni le ka mintirho ya le tindlwini a va ha ri ku thoriweni vamhani na swi tiva loko na ha dyondza Glen College xikombisa hi ta vona tibazi ti kha ti huma ku hala kumbisani kusuka ka Hlomela kusuka ka N'wadzekudzeko kusuka ka Mahlati kusuka aka Miyexe ti kha ti talo lokixini ma va vona va kha va ta ku tirheni va tirha tindlwini kwalaya sweswo a swa ha ri koho veri vanhu vo tala lava thoriwaku i va le Lesotho ivi ku landza va le Zimbabwe se xivutiso ku hikokwalaho ka yini ka ku thoriwa vanhu va le handle lomu tindlwini mi nga ta kuma mi vuya mi kuma valongo va famba se ni vutisa vaxisati kwalaho ku ni swi teka ku hi vo va tholaka vamhani lavo tirha tindlwini se ni ta va ni nga ni bula na vona hi hafu ku bile awara ya 13 hi twa vaxisati ku ri ve ri yini hikokwalaho ka timhaka to toleta kambe sweswi hi sungula hi ku minhlangano ya vatirhi swivutiso swa minhlangano ya vatirhi swimbirhi ntsena xa sungula i ku xana mi vona swi kha swi ri na mbuyelo ku va na nhlangano wa vatirhi ke kumbe ku va xirho xa nhlangano wa vatirhi xo sungula xe xa vumbirhi ku va ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na minhlangano yo tala yo yimela vatirhi van'we kumbe vatirhi va khampani yin'we kumbe vatirhi va ndzawulo yin'we swoswo leswo hi swivutiso leswi hi vutisaka swona ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 13 nhlangano wa siku ra namuntlha mingiselo Munghana Lonene FM Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula xa xandla hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula no bela riqingho ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 na engeta nakambe 0657443911 kumbe u hela u kandziyisa ku rito naswona kandziyisa wa rito ra wena ku twala wena ntsene na ku tiyisisa leswaku u vulavula laha u nga ta kota ku twala kahle kasi ke nkandziyiso hi ndlela leya vumbirhi u nga yi tirhisaka u yi bela riqingho ka 086 000 2543 hi ndlela leyi ta kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka yaleyo hi ndlela yaleyo xin'wana xivutiso lexi un'wana mingiseri a teni xi vutisa kumbexani naxo kumbexani nga xi hoxa i ku siku ra mixaka lowu Afrika-Dzonga ra vulavula na hi ku vanhu vo tala vatirhi xivutiso xo tika na xexo i ri ni mi vutisaka siku ra muxaka lowu ra vulavula na hi ku vanhu vo tala a va tirhi Afrika-Dzonga hi ta twa wena wo sungula hi lowu nhlakani Inhlekani Botpet. bota mina Mfokete
Ipfukile minjani? ni mi khensile ku va mi ni bela riqingho mi rini n'wina Mina ku vulavula hi nhlokomhaka leyi ya vahlakani ta vatirhi matini. ya Ku ri lexi onhaku ku hlongorisiwa ngopfu mali lawani. Ni va mi ri ka nhlangano lowuwani. Vona leti ofisini ta vo va rhobana timali, ivi n'wa tsutsuma pfula wa hi nhlangano, mara kha ku leliwa xixingo, kha ku leliwa vatirhi van'we. se a ni mi twisisi kumbe ka mina mi twa Se swi va hi ndlela leyi va rhobana timali mina ni go okay, mina ni nga principal tani ya pfula wa mi nhlangano. Mina mi nga practicalanga na mi ya pfula swi va sweswo ka ku va mavandla mo tala. Xikombiso xin'wana ku fana sweswa ANC mavoko va tele njhani vanhu lava va nga pfuletela tiphati va ka va suka ka rhavi rin'we. se ku komisa n'wina mi ri lexi endlaka ku va na minhlangano ya vatirhi yo tala ku va ku ri yini Ku va ku ri timhaka ta mali. lava va Ka tirheliwi hina vatirhi ku endliwa n'wana n'wanyana i langute xikhwama xa yena. Ku ri xikhwama xa mina xi tala njhani. Ka vona loyi a nga n'wi rhangela ku ri heyi i kuma so much yona. Mi swa loko no pfula nhlangano wa vatirhi no endlela vatirhi ni ta kuma so much. Se that is why mi jina minhlangano yi kha yi tala hi ndlela yaleyo. ni mi twini Inkomo. inkombo ta mina a khensa swinene ni vona vanhu va ri ku kaya ka yini laha a Centurion a Henops River va nge le ku laveni ka timhaka ta va nge le ku kumeni swipetlu swa hi va ka yina a hi vulavuli hi swona namuntlha mara movha wu va wu ri okay swi vula ku hayi movha wu tsemelela a rest Lona FM komba ndlela ya 10 minutes isiba awara ya 10 awara ya 10 manga msava kwala ka mgana Lona na FM komba ndlela un'wana mingiseri la landzelela timhaka ta vatirhi hi loyi i nhlekani Khalanga Mpfukeni. bota mina hi pfukeni n'wina minjhani Hayi valava. A wu fanele hi ya hala hi mhaka vanhu van'wani va ya hala. Ho fanele hi languta ku lava ingaku va endla leswi hina hi lavaka swona. Hi swona swi nga ta kota ku hi fikisa la hi nga fikaku kona. Hikokwalaho ka xivutiso xa mina lexi ni nga nghena hi xo ka nhlamulo ya mina leyi ni nga nghena hi yona ya ku ri vanhu va exercise ti-rights ta vona ene loko vanhu se va kota ku twisisa ku ri lexi hina hi subscribe ka xona xi believe ka yini hi laha se vanhu va nga ta aramisa miehleketo va endla ti-choice leti va nga ta ku ri va tiyimela a ku heteleleni. hayi ni mi twini bota mina khensini Kan mama 0860 ai ku na we ku u angula u ku yini ntlhanu minutes isiba awara ya 10 nhleka ka na munhu la 0860 ndari ya fu bila wara ya n'we nta bula na n'wina mi thola ku lomu tindlwini ko tala veri ku thola n'we va xisati se nta bula na n'we va xisati ku vulavisisi byi komba ku tinhlayanhlaya ta vanhu vo tala a va ha thoriwi a tindlwini ta la Afrika-Dzonga xivangelo ku nga va ku ri yini hi leswi ni lavaka ku twa swona kusuka ka n'we vamani kwala mi nga koho hi ndlela yaleyo va member khale va yini va khale vaongori va khale a va thola vanhu va tirha tindlwini ta voho se sweswi vulavisisi byi ri a va ha thoriwi vo tala ku nga va xivangelo ku ri yini nako tlhandla kambirhi loko va thoriwile a ku thoriwi va la kaya xivangelo ku va ku yini ya hafu ku bela wara ya 10 nhlekani wa siku namuntlha kwala ka mugana Lona na FM makomba ndlela nhlekani Ayi minjhani Khalanga? buta mina hi pfukeni n'wina minjhani Hi pfukile Khalanga hi mina hi matitwele ma mina ka leswa hlawulo ka leswa vatirhi. Ya. Ni swi teka ku fana na swa tipolotiki. A ni voni swa ha ri na ntirho no vona ku ta ku lava va swi endlaka ni vona swi va vuyisela hina vatirhi a hi vuyeli nchumu. Na ku fana na siku ra namuntlha ni ngo ri kahle hi ku hi wisini mara hi vangani hina hi nga wisi. If loko a ri tirha ku fanele ku nga tirhiwi va kona va nge le ntirhweni example na n'wina byi ntirhweni Khalanga ende radio xiyanimoya xi nge yini fanele xi tirha sweswi ha swi twisisi xiyanimoya xi nge yini mara sweswi ni mi byela Khalanga va kona lava nga le ntirhweni va kona lava va ha tikiseriwaka emintirhweni ende loko mo languta vandla lamo tala ma suka ka vandla rin'we to ka hi nga ri vuli moyeni hi tela languta hi ta advert ma suka ka vandla rin'we hinkwawo ma fomiwa ka vandla rin'we se me ni ngo swa va tirhela lava va nga swi fuma mara hina vatirhi a swi hi vuyiseli nchumu loko mi nga vulavula mi kutani mi kombisa timhaka ta ku va vanhu va swi ka swi vuyerisa vo karhi van'wani swi nga va vuyerisi
se swi vula yini ke hi vumundzuku bya hina tanihi vatirhi hi ta yimela hi mani nakoho loko swi te yini? Mina ni nga khalanga ka hina vatirhi ni nga ku swi kahle ku munhu loko a kota ku tiyima kumbe a kha xikhwama xi ri kahle ni nga ku swi kahle ku va u ri na muyimeri wa wena wa phurayivhete hi ku loko no ta ni langutisise kahle a swi talanga ku ta ku vona lava hi yimelaka va hi winela ti-case to tala khalanga loko ni ngo mi kombisa ku ta loko khampani Themba wa ka Gatuka yi nga ha n'wi lavi a yi ha n'wi lavi na hambi mo ta mi ri muyimeri mi ta famba. Loko mi vulavula hi ku hlupheka ku na un'wana ni mi byerini na tolo loko ku na un'wana mi yingiseri a nga ni fonela ku wa ha tirhela 1,050 rand hi vhiki 7 days a nga off a nga ya ntirhweni siku rin'wana na rin'wana ende a tlha tirha tiawara to tala khalanga 8 hours ku ya henhla. ivi va vuyela ende mi kuma lexi xi vavaku ngopfu mi kuma ku munhu waloye khalanga i tirhela transport xin'wana xo vava mara hina vanhu lava hi yimelaka hi nge va yimela vatirhi se tanihi tiko khalanga ni ngo vula ku ta ku a vana va nga swi fomo swi le ku va vuyeriseni ende swi le ku va yiseni mahlweni swi le ku va hanyiseni mara hina vatirhi twa ku vava a ni voni kha vuyeriwa khalanga no vona nhlupheko. loko mi ku hina vatirha hi le ku vuyeriwa kahle a mi fanele mi vuyeriwa yini ku me le ku mi lweleni mina timfanelo sweswiwani ku le ku lweni na timhaka ta ti-minimum wage hambileswi ni nga twa president wa COSATU xikombiso sweswi va kha va kombisa timhaka ta ku i khale ku kha ku lwiwa hi timhaka ta labour broker hi nkarhi na va byeli ndzima vavi na namuntlha ka ha ri xiphiqo. Ni yi veke kahle khalanga na namuntlha ka ha ri xiphiqo wa kota ku tirha labour brokers khalanga u tirha 10 years hi nawu loko va ku hina va yimela hina vatirhi hi nawu khalanga loko ri ka labour brokers after 3 years i fanele yi rejistariwa khampani a swi le ku humeleleni swi sweswo se hi vuyela hi yini khalanga hi ngo vona mina ndi khalanga na ta kambela ka ku yi vuyela vinyi va yona hina yi vuyerisi nchumu ende loko wo kuma khalanga u ri khampani loko wo kuma ku ta ku vhele ku na vuyimeri byo karhi i nge fiki i ku mina ni ta lava bya mina i fanele i famba ya byona byi nga byi kuma kwalaya hluphekiwa ku ya mahlweni khalanga byi ka byi nga mi vuyerisi nchumu ka byi nga ni vuyerisi nchumu khalanga swi fana na n'wina emutini wa n'wina loko mo na ta kula ka mina sweswi ni khura lawani mina ni nge fiki ni ku mi nga khuri khalanga so yaleyo yi vuya ka ku loko khampani yo ni lava ku implementa yini la ka khampani ya mina ivi hina vatirhi ku a hi lavi khalanga still va ta swi endla leswi khampani yi lavaka swona se hi yimeriwe ku hikwalani ku ri hi twanane ku hina a hi swi lavi leswi khampani yi lavaka ku swi endla mara va hina va swi ndlile so ma swi vona ka ku na mbuyelo khalanga na metweni mo hi siyela van'wana ni khensini khalanga khensa mina buti wa mina khensa 0860002543 i nomboro leyi mi nga ta yi tirhisa ku ya mahlweni ku fika laha ka hafu ku bila awara yan'we ya hafu ku bila awara yan'we hi cinca gere se hi vulavula hi vatirhi va le tindlwini va mani ni ta va ni kha ni bula na vaxisati ntsene laha ku fika le ka awara ya mbirhi kambe sweswi awara yan'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya tisiwaka n'wina hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili Bombela, Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombanela. Hila nga ko mingsiro mgana Lonene FM long tangkarin sa iwot minahtin sa inag bilawara ya kumena ronong rako Afrika wala wala hila kam gana Lonene FM makomandala na mutla kursukro wisa igwa shala wana chik sugala studio 2 hila polukwan mangarbalo kushibazan siya mgana Lonene FM shikona la Agian Stadium hila ngana ntiro loa wa together as umwe tiswaka ngwina ko secretary wa ko rangeri wa hey dokotela KS Maluleke hindala ile loko ni kan bulana matimu misholo no ku ni landleleni akhatisi sana kombisa leswaku kuna vanhu vo tala va nga ta la stadium leswi kombe ku va tsakela timhaka leti dokotela va ngene ku ti endleni hindala ile na timhaka teti ta ku twisisa ku ku va ku hlanganiwile ku very ti tlhomana kambe Xitsonga xi ri ti tlhomana mincila ti kombana hi anamisisana miehleketo hi ndlela yaleyo se leswi a swi kha swi endleka kumbe swi nge ku endlekeni kusuka Agiani Stadium na tinkambi ti koho ku nyanyula n'we tanihi vanhu loko mi tshika mi va mi ri koho eka ntirho wolowo nakona ku Afrika wa vulavula u ya mahlweni mingiselo ma ku fika laha ka awara ya mbirhi nhlekani lowu kasi ke hi hafu ku bila awara ya mbirhi nteni bula na va mhani mi tikomba mi nga ha va lavi ngopfu vatirhi va le tindlwini hi mhaka yini a mi tikombi ma ha va thola ku ya hi laha va mhana n'we
na va ban'we a va thorisa xiswona ko mi ta kuma mi nga tsakeli ngopfu vatirhi va la kaya xivangelo ku nga va ku ri yini ke la ku bula hi swoleswo laha ka hafu ku bela awara ya 13 kambe sweswi ha bula hi timhaka timbirhi ni nga vulavula hi toho ta ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na minhlangano yo tala eka bindzu rin'we khampani yin'we kumbe ndzawulo yin'we ku va na minhlangano yo tala yi kha yi yimela vanhu van'we hi ndlela yaleyo kasi xa vumbirhi ku veke swa ha ri na nkoka ke ku va na minhlangano ya vatirhi hi ndlela yaleyo se i swivutiso leswi ni hleketaka ku ta ya mahlweni hi anamisa miehleketo hi swi hlamula hi ndlela yaleyo kambe ke loko mi nga se endla tani a hi sunguleni hi twa lava nga kandziyisa rito ka 0657443911 rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Minjhani Khalanga? Mhaka ya mihlangano a yi hambana ngopfu na leswa ti-funeral parlour ni ta mi kombisa hi ndlela yaleyo hileswaku loko mina ni ri ndzeni ka nhlangano wo karhi ni vona matirhelo ya kona ku kumbexani se ku na ku sungula ku teka coco vanhu va yimeriwe ngopfu ene vanhu se va sungula ku complaina na swi kota ku ni ya sungula ya mina ni huma kwalaha ka rhavi ra nhlangano waluwa ni ya sungula nhlangano wa mina nhlangano lowu wu nga ta nghena hi ku dya luwa ni nga huma ka wona ku sunguleni na ti-funeral parlour sweswo va huma ka ti-funeral parlour teto va ya dya lavaya hi ku lavana na ti-customer is the same thing ku nga va na mali ya nghenelela mara xilo xikulu hi xexo xa ku mina ni twa ku ni ta swi kota ivi na mina ni ya wela ka ntsongo wa luwa van'wanyana va nga wela ka wona inkomu Khalanga. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. eka ni Khalanga na xipano xa Afrika wa vulavula nga nga ta vulavula hi siku ra vatirhi ku ri hey na vatirhi a hi khomiwi kahle na ti-union leti hi nga na toho a ti hi pfuni hi nchumu a ti hi yimele hi nchumu na tikontraka tikhampani ti sayina tikontraka se mintirho leyiwani a yi khomiwi kahle hina vatirhi Francis Kuna kwala Pitori Makaunya Ihlekana Budpet kahle Budpet ndaku i mavondzo na makwanga leswi endlaku ku ri mihlangano yi telo vanhu lava munhu a nga la ku tluriwa hi munhu loko u vona un'wana a ri murhangeri ka nhlangano wo karhi i hleketa ku ya pfula xa xihlanganwana ku yena ya kota ku xurha ku tlula luya hi leswi endlaku na le ka mavandla ya tipolotiki a swi vula ku mavandla lama ya nga tala laha palamende hinkwawo ya la ku tirhela vaakatiko hinkwako kahle a swi onhakile mani na kwala ka tikhampani loko mo tirha khampanini sweswi mi tirhaka kwala Budpet mi ngo suka na n'wami ya tingela xan'we xitichi mi ti byela ku hayi a ni mi swi vonile ku hala ku nghena xikhwama xa njhani swi onhile Budpet se dirixi nganga kwala group 91 hi tirho kaya la mariveni. Nsekani Khalanga na muhumelerisi Ncindano kwalano Khalanga ku kumeka mi kuma ku hina ti-union to tala la Afrika-Dzonga leti yimelaka vatirhi mi kuma ku ti tela ta halawuleki i ndlala Khalanga va yisa lava na ndlala lava endlaku ti-union leti hi ku loko mo langutisa kahle swi fana kwale ka tipolitiki ma swi vona ku hina ti-political party tin'wana to tala phemi swi tsundzuka Khalanga vanhu lava va ti-union lavaya va nga timembara lahayani va 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 ri ku hakeleni se ka membership ya vona so hi swo swi endlaka ku mi kuma ku ti-union ti tele ngopfu la Afrika-Dzonga i ndlala va lava ku dya va yisa lava inkomu mi hlangana leyi na Dumavuxi kwala ka Block 14B. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. indlala mi fike njhani kwalano ka ku indlala nako indlala ya mani hi ku miri indlala va lava ku dya va mani hikuva na va vo hlawuriwa loko va hlawuriwa vi swi hundza va tshama na mantlhanu va hlawuriwa sweswe se ngomeri yini ai mativana kambe swi tani mingisero mena khensa swinene loko u hoxe xandla eka ti-voice note hi ndlela leyo tsundzuka mingisero mena ti-voice note letiya hinkwato a hi ta hina ta n'we tanihi vayingiseri hi khensile swinene mavonelo ya n'we ya tshama ya n'we hina hi ngheni helo ka mavonelo ya n'wina hi ndlela yeleyo 0860 a hi koti ku yangula ku yini ntere ha famba ku fika la ka hafu ku bela awara ya 13 nhlekani lowu wa Xikwembu un'wana hi loyi nhlekani
hayi butsat bota wa mina Mfokeng hi pfukile njhani hi pfukile khensa swinene loko mi bela riqingho mi ri yini n'we timhaka leti ta mihlangano leti khalanga ta swi lava ku tirha mara loko mi languta ti khomiwa mavoko hi mhaka leyi ya ti-agent ti-agent problem la South Africa loko khampani yi ri na 600 wa vanhu mi kuma ku 500 wa vatirhi va tirha under agent ko va only 100 leyi tirhaka under company ni vona ingaku matimba ya ta va kwihi aka ti-union swi nge pfuki swi ve kona and loko mi languta why government yi nga lavi ta swi herisa i xivutiso lexi a mi kha mi vutisa hi rini vanhu va kha va ri la hi timhaka ta ti-agent ku hava lexi vulavuriwaka ehenhleni ka sweswo ku sukusela mina ni sungula ku boxa mahlo na tindleve ivi ni swi tiva ku na khosato ku na vanhu vo fana na Mazweli Nzima Vavi a ni swi twa mina ku kha ku vulavuriwa hi ku hey Labour brokers down with Labour brokers na namuntlha kalangala ni tirha kona mina ku na munhu loyi a nga ku khomeni ka 10 years wo va ku tirheni a nga kokeriwi nchumu munhu loyi i le ku khalabyeni loko a ya fika lava n'wi hlongolaku a ri na vo ma 50 years i ya tlacha hi mani kasi nandzu wa ku kokeriwa i yini loko nga kokeriwi nchumu nandzu yini no but why fanekele nawu rini wa South Africa wa pfumela sweswo ku pfumela a ni ye i na kontraka swi vula ku yela ka hola mali ya yena hi ya nga ta ya a ya lava lava nga ta va n'wi pfuna hi swa timali va tsundzuxa a tindlela retirement annuity ya yena a tindlela sweswo a nga tindlela sweswo a hi xiphiqo a hi xiphiqo mara nawu lowa ku loko munhu a tirhe after 3 months wa register-riwa kasi wu tirha kwihi ku register-riwa mi vula yini ni vula ku register-riwa under company not under ka Labour broker a va permanent loko i tirha yes loko i tirha ka Labour broker khalanga a wu na matimba phela mi nga rivali ku Labour brokering loko yi ta masita swi fana na loko va fika va ku yini swi fana na tender phela swo vula ku luya loko xipekula Labour brokering yi ta laha yi fika yi ku ka mathebula hi nga ta yi ta cleaner mi ni thola vanhu va ta tirha kwalano mi va vona va kha va jikajika na n'wina kwala ka khampani yaleya ka mathebula kambe yo ta ku cleaneni va tirhi ka mina va tirha ka xipekula i ntiyiso mara lexi salaku khalanga i ku vanhu valava sweswo ti-rights mi swi vulaka a swi tirhi ka vona swi tirha kwini phela wena a wu tirhi vona that's why nkarhi wun'wana na wun'wana loko wo ta ku kakisa nomo va ku getini vo byela luwa va nga thola yena ku nga Pat Khalanga va ku hi mfo munhu loyi wa hi karhata a ha n'wi lavi hina laha ku ri hi ku i lwela ti-rights ta wena swilo swa Labour broker Khalanga swi le ku onheni ngopfu laha South Africa ene nga ti wutisa okay xi vutisa ku why government yi nga la ku swi humesa xava hina vanhu hina hi nga ku tirheni swa hi vuyerisa na i xivutiso lexi mina ni nga la xona swa hi vuyerisa hina hi nga ku tirheni na ene hi ku hehla ka n'wina miri swi tikomba nga mfumo wa hina a va vileli a vona mhaka ya swona ene hi tihlo ra mina hi ti ingaku varhangeri va hina hi vo va nga na swiave ehenhla ka ti-Labour broker leti handle wa swona va nga vileli mi vula yini mi vula yini sweswo loko mi va na xiave ka mi vula ku vana va ndla njhani hi vona ti-ownara ta ti-Labour broker leti that's why i kumaka a va lavi ku swi humesa kahlekahle mfumo wa hina laha wu dyaku kona varhangeri va hina lava hi va votaku va nge pfuki ku va swi humesile va nge swi humesi loko no vutisa okay loko ma vutisa sweswi ni kusuka 94 ku fika sweswi a va mi nyiki statistics ya ku government yi tlache vanhu va nga ri permanent va nga mi nyiketa va ha tlacha permanent sweswi van'wani vanhu va kha va lova van'wani va ya ti-pensioniki ni twi hi twa ku vava Khalanga ni twi inkomo 0860 002543 nangona ku Africa wa vulavula dakaleswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi tun'wana mingiseri hilo inhlakani Khalanga papa hi pfukile mani hlangana na Baloyi lana first bridge mina mani ni vona ku ri nga kwini ha ri oppressed as hi ri vatirhi ni nga mi byela ku ri ni tirha ka yin'wana ya government departments since 2008 ni nga believe ku ri a ni si permanentiwa
loko u vutisa va ku hayi n'wina mi hakeriwa hi conditional grant swi vula ku un'wanyana somewhere wa benefita tanihileswi a mbula ku ri van'wanyana va endla tender hi vatirhi ma yi vona so hi hina van'wana lava hi kuma ku ri ku a operesiwa ka mfumo since 2008 kambe n'we leswi a mi fanele mi va ka swo sweswi a mi nga fanelanga sweswi mi ku hex ni khensa xikwembu ku ni le ku tirheni hi ku va tlhela va mi byela ku n'wina kahlekahle ku hava mpimanyeto wa n'wehe laha kwala mi tirha kona kumbe le ka masipala kumbe yini ku va ku ri hava budget ya n'wehe kambe va kha va mi tirhisa mi kha mi tirha mi kuma mali kusuka ka ndhawu yo karhi hi leswi ya va nge ri i conditional grant kambe xiphiqo ku ngo va ku hikokwalaho ka yini va lava humesaka conditional grant va nga ngeteli mpimanyeto halaya vanhu va tirha nkarhi hinkwawo kambe lexi nga koho i ku lava va mi byelaka ku i mhaka ku mi le ka conditional grant vona mi fanele mi va khensa ku va mi byela ntiyiso ku conditional grant swi vula ku siku rin'wana na rin'wana yi ngo hela exactly siku rin'wana na rin'wana yi ngo hela mara a swi tisa ku vava mani khalanga kumbe hikokwalaho ka yini mi rilela ku va permanent ni la ku kota ku tiva kumbexani ko va na swin'wana ni nga swi twisiseki hi ku ni twa vanhu vo tala nga ri va vilela ku va fanele va va permanent hikokwalaho ka yini mi rilela ku va permanent mi lava ku fikelela yini a ne loko u ri permanent khalanga swi fana na loko ni ri permanent ni ri ka mfumo loko no lova nsati na vana va kuma leswi mfumo a wu swi koka ka mina ku fana na GEPF swin'wana na swin'wana swo taniya swi khedzakhedza leswi kumiwaka hi van'wani vatirhi ma yi vona unlike mina loko ni tirha swi nge vevuki ku ni kota ku ri ni tivekela swimalani sweswo yes ni nga veka mara a ni nge endli ku fana na ngive swi tekiwa hi laha ni tirhaka kona va ni vekelaka lero n'wami swi koti ku tivekela mali ya hayi ku vulavula varani mikesiri swinene inkomu ni kesiri eka vutomi loko na ha navela ku va muhaxi ni ri muyingiseri a ni yingisela van'wana va vahaxi va mabulandlela va omchawo va tshama va va na nhlokomhaka ya muxaka lowu va ku swi kahleke ku swilo swi va swa mfumo kumbe ku tirha ti-private company se va ku ti-private company ku nga vi va tirhela mfumo ni ku tirha ti-private company va ku loko swi tirhela mfumo vanhu va tirhi vo koka milenge ku fana na loko munhu ku fana na sweswi va kha va vilelaka ku va ti-permanent loko se va ti-permanent ku hetelela ku va na xiphiqo hi ndlela yaleyo se i yin'wana ya timhaka leti kumbexana a ta fanele ti langutiwa ku ya mahlweni hi twa ku n'wa mi ri yini ngopfungopfu loko kha ku langutiwa hi maendlele na hi laha swilo swi fambaka ha koho hi ndlela yaleyo ku yisa amahlweni kambe hambiswiritano 0860002543 na n'wanaka ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela ku haxela twi hi Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula nhlekani lowu hi ri na ku pfumela ku ri kwalaho nga kona we u yime ku lunga ku lava ta hi byela ku tihi timhaka leti u nga va ku u khome tona hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri hi loyi nhlekani hayi butwa mina mvuke njhani hayi sweswo bakanya nkumba hi ku nenge hansi hi vi hi ta kwala hi ngovo hi valavo man ni twa kahle topic na xin'wana xa swivangelo leswi endlaka podcast hi za hi endla ti-union timbirhi tinharhu hi ri hansi ka khampani yin'we ne kwala mina ni koropa kona a hi ri na kahlekahle hi na ti-union to ringana timbirhi leyi mina ni nga humaka hi yona last nyana loyi a nga hi rhangela ve ri pfuka a nghena xitulweni kumbe a rhangela hi 2000 na ha ri ka matric ni la mi tshama sweswi wa tshamini wa alelela ene sa idea se ku ra ntiyiso a ti endli swona a ti endli swona loko mi ku ma n'wi kombisa munhu wa kona wa ala va byela n'wi nyika na vito va ku i mugabe ku wa alelela na mi tshama sweswi wa ala so loko hi zama ku chelana xin'wana xi-union na xona xi ta hi swin'wanyana because okay mina ni koropa kona botbet hi tirha hi simbi loko hi tirha hi simbi va hi proposela xiyonanyana xin'wanyana xa construction so hayi ni gile ni swi vona ku hayi leswi swi yelana ku vulavula ntiyiso sweswi ni vulavulaka mina
ana ha ri ya union ya nchumu no tiyimela because a swi endli swona swilo leswi man because andlela leyi ni kahle lexi endlaku ku vanhu va ze va ku vala ku va na ti-union kahle ku va ku ri yini mi va nga mi lava yini ku yi tandla yini swikongomelo swo va na union lebotse timhaka ta va na munhu la nga ta yimela mahlweni ka muthori ne munhu la nga ta fana a va nomu wa hina na tindlelo ta yena mahlweni ka muthori mara ene swi dya ku va hi swa va yimela loko munhu a ta vulavula swa yena leyi so since a ri nomu wa hina mi kuma ku swi endla pa leswi yena a swi vulavulaka swi sounda as if leswi hina hi vulavulaka swona ene ko tala ti-union ta hi seyile botse so mina vhela na va mhaka ya ti-union yo hana cancer because swo fana ntsena a swi hi vuyeli nchumu loko wo suka maybe ku endla swin'wana swi nga fambelana na khampani va ku humesa a ri kona munhu wo fana yena hi swona mi lava ku so phela hi swona xivutiso xa mi xexo ku vanhu va a ni ri loko fanele hlongoriwa ntirhweni hi loko i kumbexani i yivile kumbe i popiwile kumbe i be un'wana kumbe ma swi twisisa i swilo leswi na n'we loko mi kha mi hanya ka vutomi byin'wana na byin'wana mi nga ta mi kha mi ku yini mi kha mi ku ni ta fanele ni swi papalata ku ndlela ku so hi ku loko wo tshika va ku kuma va ku ho mi yivile hamba ri kona vo to mi hlongola ku fana na mudende leyi bosket mo ni byela ku loko se ku fika minkarhi hi fanele hi phikizana na mudende a n'wi byele ke munhu a vona mani tshama byela milungu hi tisa hi zami hi 7 kumbe hi tisi 8 nyana yena loko a fika leyi a nga tavula timhaka to ku hina yi ri yini yena u vuya na feedback ya ku milungu u ri mina ni ta mi nyika leswi ene milungu a ngo hi kombela reason being va mhaka ya ku vo ta byela mina ku mi nga va against mina njhani whereas minwati ya mina mi doka ma usutuma mina mi holika mina a yi koteki yo fana leyi sa hi tsandzeka va yisela ku vona ntiyiso so hayi mana ta mi hembela ntshembi a ni ka ta na believe ya union or than ndzi ni tirha job ya mina straight forward no mistake a ku ri tsala ta ku nyika munhu mali every month whereas a ngo vona na xandla xa chuma nga xi endlaka loko no fana njhani a nyimela ma swi vona nyana so ni vulavula so munhu kusukela 2000 na namuntlha na sweswi but wa ha omile mati wa ha ri kona mati loko mi ri na ntangu komba heyi ka idea swona ta khale huma ku ta idea sa nyuwana wa ala munhu wa omelela so hayi ma n'wi sukela munhu mi endla swin'wanyana mi kota ku ta kumbe mi kuma ma n'wi sukela a sala ti omela ri yexe ni mi twile ma n'wi sukela ma n'wi siyena nqondo ya yena ya ku ri ka ma-80s ka nqondo yale ya khale na mi twile a hetiseleni hi loyi ni nga si cinca gere loyi wo hetisela kusuka kona se ni cinca gere ni la ku bula na vaxisati ve ma vatholi va mani lava laha handle xiphiqo ku nga va ku ri yini nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860002543 kambe ni nga se ya ka vaxisati ma ni hetisela hi loyi i nhlekani aye papa Mpfukile hi vatomi minjhani n'we Mpfukile ni nge lehisi hi portrait ne swilo leswi ni nge pfuki ni swi kotile i ku ti-labour brokers nkarhi wo tala mina le kusuhani ngopfu na swona ni nge vuli ku hi ndlela yini ti fambisiwa mi broka na n'wina mi broka a swi na mhaka mi nga vuli ku hi ndlela yihi ti fambisiwa hi van'watipolitiki i ndlela yin'wani yo endla mali that's why mi va twa va ku down labour broker mara va nge pfuki ti yimisiwini because van'wani va ma-comrade swi ta vula ku loko ku ri ku vana va vona kumbe maxaka ya vona hi lava va nga khoma ti-labour brokers letiya ti tawa ende aka valungu lava mi va twaku va rila va nga na tikhampani swa va tsakisa because va kota ku tirhisa vanhu va nga landzeleli milawu ya vatirhi ivi loko u complaina u ri ka khampani liya i hlongoriwa ene loko u hlongoriwa a va ku hlongoli va ku ntirho wu herile va ku byela ku famba ripota a ofisini ku nga la nga qacheliwa kona ku nga ka labour broker ene sweswo swi endla ku vathori va va na matimba swinene a ku kandziyeleni ka vatirhi ni vulavula so mina ene a ni ti vulangi na vito ni chava ku tlha ni vulavula swinene because van'wani va ta swi twa nkarhi wun'wani ti kuma ni karhi ni ri ka mati yo hisa mara ku vulavula ntiyiso loko mfumo wa hina wu nga tekangi xiboho wona hi woxe ku vanhu lava va nga na tikhampani va nga ma-comrade a va humi aka mhaka ya ti-labour brokers va languta timhaka ta vanhu va ntima lava nga ku hluphekeni swi nge pfuki swi herile ni vula hi ndlela leyi loko mo swi languta sweswi botpete loko i ya lava ntirho mi kuma ku na ti-rate leti vanhu va ntima va fanele ku va hola hi tona kumbe va these a hi tona leti ti nga kona aka gazette ya ku vanhu va fanele va hola hi ndlela yo karhi mhaka ku yini na
loko se u ya fika le i byeriwa ku loko u fane u complaina i ya reporta aka muqachi wa wena ku nga the labour broker ene mi tshama nga pfumeleliwi kumbe vana vayimeli va vatirhi because mi te hi labour broker se a swi kona swa ku mi nga complaina mo ku mi tirhisiwa vusiku kumbe mi nghenisiwa vusiku mi tirha more than ti-hours leti ti nga lunghela ku munhu a tirha tona ku nga 8 hours a day kumbe mi tirha mi ri hava kumbe mi tirha mi ri hava swo tirha hi swoho ti-PPE na ku xin'wana u fanele u tirha overtime mpfumelelo ku va ka overtime a week yi nga vi liya ya ku yi va yi tlhavisa ngopfu loko ku fanele ku va excessive overtime mi fanele mi ya ka SCCMA kumbe a bargaining council mi ya sayina mi kombisa ku hina hi ta tirhisa vanhu lava nkarhi wo leha swinene ka ti-overtime ta vona hi mhaka ya ku vona va na ntirho wo tala lowu nga ri ku wo nkarhi wo leha hi ku loko u tirhisa vanhu excessive overtime a wu fanelangi i fanele u kacha vanhu van'wana a nga pfumeleriwi munhu ku a nga tirha overtime yo ringana na tiawara ta yena loko swi za suka kwalano i fanele u kacha munhu ene munhu loko u za u n'wi tirhisa for 3 months swi vula ku u na position ya permanent leyi munhu a faneke a nghena as a permanent job laha se ti-labour brokers ti ndla so loko u tirha 3 months ku u nga tholi permanent va ku cinca ka site ya tirha ka site rin'wana ku i nga qualify ku tirha permanent ku na loko wo ya va report va ku hayi ka site leri u tirhe 3 months or 2 months hi n'wi yise ka site rin'wana hi ku loko vo ku tirhisa 6 months i na lunghele ra ku va report ku mina se na 6 months ni tirha la or 3 months mara I'm not a permanent because labour broker a ku ri ku ntsena ya ku tirha mitirho loko yi fomoletiwa ku munhu loko a tirha loko o tirha 3 months u hela wa mu humese mara loko muzama ku tirhisa 3 months ma n'wi permanent munhu loko wa qualify ku tirha ka company leya a nga ha yimeli ka a nga ha ri ka labour broker mara hikuva a va tivi milawu ya ti-labour broker hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona munhu ni mi tweni inkombo to mina cancer hi sweswo mi ngisero mina 0860002543 nokona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma enhlekani ka khesile wena wa ku pfulela ku xani mo beri ku na muti wun'wani Munghana Lonene FM yi tshama yi kha yi chaya nkarhi hinkwawo loko fika Afrika wa vulavula kona va tlhela va ngetela na volume a khensa ngetela volume va makhalana va swi twa ku hi le ka Munghana Lonene la hi nga kona mina ni khalanga Pat Mathebula ni famba na Ncindani Eric Mabasa famba swi nga fika le kabra ya mbirhi khale va mem va mem va teacher win va mem khale va mem avandla so ava thola vatirhi va tirha kaya khale vaongori ava thola vatirhi va salela va vandlela va tirha mitirho ya le kaya sweswo swa ku taniya vulavisisi byi komba ku vanhu lava nga le ku endleni sweswo tinhlayo ta kona ti le ku yini ehansi xivangelo ku nga va ku ri yini nakona va tholaka a va tholi va la kaya va nga swi koti ku sweka lava la kaya kumbe vo karhata hi ku twa ku kokwane n'wana i pfukile va karhele a hi mi twenini la ku bula na n'wina mi tirhaka ntirho lowuwani na n'wi mi tholaka kambe ku ri vaxisati ntsena ya va xinuna hi tholi na hi tholi hina loko ho tshika hi tshunelela ku nga ri khale ku ta tengiwa se a hi ngheni hina kwalano hi tshunelela swi swa vaxisati va tirha hi xivona loko wo ziva i ri wa xinuna i sungula ku wena se wa nghenelela na le ka timhaka ta mutirhi wa ka n'wehe kwalano vo sweka na vo swona ki ku ya khaya ku ta tengiwa ku ta vitariwa wa malume se ku ta vulavuriwa swin'wana swo ka vavanuna n'wami tsadiri kwiya se na ku bula na vasesi ne 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hina lo titsakela man'wini lo titsakela hi lo titsakela hina kwala hi nga kona 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM wo sungula muyingiseri hi loyi enhlekani botpet mpfukile mpfukile minjhani tate mpfukile a khensa
mina loko ni tshame hansi ni swi hlayelela Bothel no twa onge khale lokuya ne va mhana hina lomu a va tirha kona a va nga ri na mhaka na swa ti-national minimum wage ku ri a vo thoriwa yale a va hola yona va kumeka va yi amukela so sweswiwani mi kuma ku korti loko ni tshamile ni ta inspectiwa ku laveka national minimum wage leyi se hi nga ku yi tsandzekeni ku yi fikelela hi mhaka ya matshamelo ya swilo na ku swilo ma swi vona ku se swi le ku durheni so loko no tikuma ni thole munhu wa le South Africa full time a ni tirhela handle ka loko va nga ku nga tangi lavo inana a nga tshuka a swi tiva ku a ni fanekele ni hola ntsengo wa so lowu ni nga wu fikeleleki so ni hleketa ku mitirho yi le ku kaleni hi ndlela yaleyo se vanhu ve le handle va fika va amukela mali yin'wana na yin'wana yaleyi mi ngo to va tshembisa yona va tele ku tirha la South Africa se swi vula ku hi tsakisa hi ku xanisa va makwerhu wa hina musi a hi ngopfu ku xanisa va makwerhu wa hina ko va ku nkarhi wun'wana ku va ku ri ku munhu a nga swi twisisi ku okay loko a no thola yena wa le South Africa a hola a tirha tiawara ta so leswi ni kotaka ku n'wi holela tona so problem ya hina vanhu vantima loko ni kume munhu wo tirha ndlwini a nga chayisi futhi loko a tshama kona i nga ri swa nyanya so swa boha i ta swi tiva ku okay sweswi va ri national minimum wage 28 rand 79 mina ni tirha from 7 to 7 laniwani na loko ni vuya ni tsandzeka no khoma n'wana wa mina Bothel mutirhi loyi hi a fanelaka a dila na yena loko o tlela kho sweswi ni swi vulaka swi vhe swi nyanya i ta tirha mitirho hinkwayo yi le mutini wa mina kasi hi ku lexi a hi faneleke ku hi xi endla a ku ri ku hi twanana na Sis Maria mi ta tirha nkarhi wa so ku fika nkarhi wa so loko ni vuya kumbe loko n'wana lowa wo sungula a vuya xikolweni mi nga chayisi a hi ta swi kota ku va holela so xintshunxo ku hela ku ri xexa xa ku a ku munhu na a thola munhu we le handle loyi siku rin'wana a nga tikuma ku a n'wi longele yindlu hinkwayo ya fambini a nge n'wi swi koti no ku n'wi trace hi ku a ni a mi lo lava maphepha n'wi lo lava ku i ta pfumela 3.5 leyi mi nga ta n'wi nyika yona sa hundzuka hlonga a hundzuka hlonga yeah se okay n'wina mina yena mutirhi i te tirhisaka yini wa n'wena a na mutirhi ni nga vi katsi ka swilo swa a na mutirhi se mi ya laya ni lavaku kona va enforceaku ku vanhu a va holeriwi ti-national minimum wage so ni vulavula hi swilo leswi ni swi kumaku minkarhi yo tala nkarhi wun'wanyana ha nghena hi fika hi tirha hi enforce ku hayi khona mani Maria loko a va holeriwa national minimum wage mani Maria vhiki leri taku va ni fonela va ku ntirho wu herini se ene swi humelela a ni swi tivi hambi ikhonomi leyi yo tikela ngopfu hina vanhu vantima ma tiva hambi ku ri vhiki leri nga hela ni ye milungwini wun'wanyana ku na mhani van'wanyana va tirha ku fikerisa hi 1990 va kha va tirha kwala va hola mali yo tala Bothel va khomiwe tanihi munhu wa kwala kaya ene loko va heta ku tirha vo chayisa loko mi ku va hola mali yo tala mi vula ku swi ndlisa ku yini so loko ku va xifaniso nyana va hola more than way beyond the national minimum wage va khomiwa swa kwalaya loko hi ye ka ti-domestic workers Bothel i fika i swi kuma ku vanhu va hina ve le ku xanisiweni munhu a nga ti na xikhaftini le ndlwini a fika ndlela n'wi breakfast mi dya mi huma mi famba mi expecta ka nga sala khumba na xilayi lexiya mi nga xi siya n'wina se swi vula ku se lava kumbe mhani lava hi lava vo ntirho lowu se va nga kuma wona hi luwa na loko va cinca masofa va vutisa ku a mi ma lavi lamawani ivi va yisela a kaya ene i mulungu loyi a nga ku treateni ka munhu wa ntima kahle mara a ni yi ka Bothel ni fika ni vutisa mitirho wa vona nkarhi wun'wanyana va chava no ni pfulela ka estate ku va swi tiva ku loko ni suka laha va sele va hlongoriwa se swi vula ku n'we se mi le ku tiyisiseni mhaka leyi ni nga tshama ni yi vula kwala ka ku hina hi kholelana hi xihina hi kholelana hi xihina Bothel hambiloko ni afforda ku ni nga va holela Sis Maria national minimum wage mara hi mhaka ya ku loyi ni tirhaka na yena i ri never ni nge endli sweswo na mheze ni vuya ni swi vuyisa kwalaha ndlwini ku hayi khona va nga yi kumi Sis Maria va nga ta tolovela nemetweni nkombo Bothel hi yaleyo mhaka va ka hina va pfurile xitikisi
kuna a hi kumeni un'wana mhani wa xisati nomboro heli kwa mhani wa xinuna ni a hi kwa a hi kumeni un'wana hi twa ku i ri yini nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM maswito hi kholana na xina n'hweti leyi nga ta va kha hi vulavula hi timhaka ta vatirhi leyi hi ta twa swo tala ku tsandza yini va ka hina ku va hi hakelana loko mo vuya kaya mi kuma xihlangi xi xa mi nge mi lava ku hlayiseriwa xona xi nga ri kona mi ta ku yo mani kumbe mi kuma ku ri hana nchumu kwala kaya va fambini na swona ene a ni vuli ku mi nga va tholi a ni vuli swona kambe vulavisisi byi komba vo tala va vona a va ha thoriwi se xivutiso ku va ku nga va xivangelo ku ri yini 0860002544 sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko Afrika wa vulavula ntirhi na ku bula na vaxisati ntsena la ku vulavula hi maswitwa na loko na lava va fona ku fona ngopfu va xinuna lava ni nga swi tivi ku va lava yini hikuva ni vurile ku loko mo ze n'wina mi nghenelela ka timhaka ta vatirhi va le kaya ku ya ku tengiweni a swi nge heli ntsena ku ta tengiwa un'wana ta rhwala swiputsa a famba hi ku ta tengiwa loko mo ze mi tshunelela ka timhaka ta mutirhi wa le kaya se swi leswi a mi ngheni kwalani kwihi se hi yo mhaka na sweswi ndzi la vulavula na n'wina ma ha pfulela ku xani moya ni lava vaxisati xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona nhlekani lowu hi lexi hi ri vulavisisi byi komba leswaku vanhu vo tala lava a va thoriwa tanihi vatirhi va le tindlwini Afrika-Dzonga a va ha thoriwi nhlayo ya vanhu lava thoriwaka tanihi vatirhi va le tindlwini yi hansi xana xivangelo ku nga va ku ri yini naswo lava va thoriwaka ku tele ngopfu lava thoriwaka vo huma matikweni ya le handle naswo xivutiso xi va ku nga va ku ri ku nsusumeto wu lo kwihi i ncini xi endlaka leswaku matshamelo ya timhaka ya va hi ndlela yaleyo hi yo mhaka ni ku nghenani ka 0860002543 hi ndlela yaleyo ta kota ku twa tlhelo ra n'wehe ra mhaka loko hi kha hi vulavula hi mhaka leyiwa ko va na swin'wana kambe 0860002543 na ku twa n'wehe va xisati ku a ni hlamali na loko va nga talangi vanhu lava va nga le ku foneni ka xiyenge lexi hi mhaka ku vaxisati vo tala anakeni a va ha ri ku tholeni se ni hleketa ku no ti nghena va ha ti ngheni n'wina mi thola khale vaxisati na swi tiva ku va koho lava va yingiselaka ku ve wa va thola khale hi nkarhi walowo a va ha lava ku va thola a ku ri yini lexi a xi endlela leswaku mi thola a mi fikisa hi yini ka ku mi ku lava ku thola ku va ku ri yini lexi a xi mi fikisa kwalaho se a mi tweneni 0860002543 un'wana mi yingiseri hi loyi ni hleka se swa mina hi pfukile minjhani n'we ahe vatirhi va hlukumezeka na mandiri mun'wana wa vatirhi va le kaya swi na ha tirhi mhaka yoleyo vanhu lava va hi qachaka a va swi koti ku landzelela milawu ene vhele loko i tirha kaya ku chayisa a swi kona hambi ni usiku hala ka hi ku na problem ya ku hlupha na mati loko u tirha u pfuka ni usiku ya tshamela mati ma-30 liter u ma chovha usiku lebyiya hinkwabyo sikisi nampundzu ta sungula ku hlambisa vana va ya eswikolweni u kuma madleke nkarhi wa ku chayisa wu kona wa ku nghena wu kona swa vava ngopfu ni twa ku vava mara namuntlha hi nga vuli swona sweswo leswi a hi vutisa swona namuntlha a hi vutisa ku a ri na n'hweti hinkwayo hi ta vulavula mi ta nghena mi ku yini n'hweti leyi taka loko n'hweti leyi hinkwayo loko hi ku loko ku xanisiwa ka vatirhi a hi se fika ka swona ha vulavula hi ku thoriwa ka vona sweswi namuntlha hi ri a va ha thoriwi vanhu vo tala va laha Afrika-Dzonga hi mhaka ku maloloha mi tshama mi kha mi rila kumbe ku na ntiyiso ke hi swo hi lava ku tiva swona namuntlha a yo lolowa va chava ku hi holela hola a va mi tholi hi mhaka ku va chava ku mi holela loko mi ku va chava ku mi holela mbula yini va hi nyika 1.5 ndzi vula na sweswi kusukela khale a va cinci muholo 1.5 hi siku hi n'hweti se va kha va ku mi va langutela ku mindla yini hi 1.5 hi n'hweti va ri leyi va kota ku fikelela yona vo ntirhweni va hola mali leyitsongo se mara na hi vula swa ku swi kona sweswo wa hola mali ya ku tala ngopfu u tirha vusiku na nhlikani u hola 1.5 n'hweti hinkwayo
se hi ku ya hi n'wina kusuka la Gin Court amoka mi nga thoriwi hi ku maloloha kambe a mi thoriwi mhaka ku vanhu lava va fane va mi thola va chava ku hakela va ri tipolitiki loko hi complaina hi muholo ni mi twile sesi wa mina a khensa swinene ni khomele mingisero mi nga riqingho leri mi nga twali kahle kambe sweswi ntsanana hi swi twile a hi amukele ni n'wana mingisero lo nhleka ahe minjhani hi pfukile minjhani tate hi pfukile vulavula na mikateko risumata kusuka ka xikala a hi sesi but hi ntirho ni kumeka a joni botet mina munhu loyi a ni ri ka maternity leave a no la ku sungula ku kuma munhu wo a ta ni tirhela hi tshuka ku va mina vana va ti tshamela na mhani kaya se hase ni swi vona ku hey mhani se va kurile a va nge he swi koti ku tlhogomela n'wana loko ni kumana na sweswi van'wana nga va tolovela ni ku hayi ni laveleni munhu loyi a nga ta endla sleep in a ta ni tshamela na vana hi ku ni huma hi 5:15 and then a ndlwini ni nghena hi 8:15 hayi ivi munhu va n'wi lava before ni tlhelela tirhweni ni twanana na yena and then ni ku u ta fika 2 weeks before mina ni vuyela ntirhweni a ku ri wa munhu wa kwala South Africa ni tshama ni tibyela ku hayi mani munhu u kona loko se masiku lama faneleke ku ata na n'wi fowunela nga khomi ni fowuna nga khomi foni hi loko se ni fonela mhani lavaya munhu loyi a ni nga ni lavela yena a nga ha khomi foni ni ku ringeteni ka ku n'wi fonela hi loko na vona lava va n'wi fonela a nga khomi va ze va fonela mhani ya vona ku a ya kamba loko va kamba hi loko va n'wi kuma se luya a ku hayi ni voni ku a va nga ha ni cheki se ni hleketa ku kumbe a va ha swi lavi se ni nga hlangana na nhloko butete ku masiku mo vuyela ntirhweni se a ma fikini so nkarhi wun'wani i vanhu va la South Africa va nyika problem cause xo sungula loko ri ku a nge he swi koti a fanele a ni informini ivi loko se ni kombela mhani futhi ni ku mhani masiku ma ya ntirhweni ma fikile and a ni se kuma munhu mara ivi va ni lavela un'wana lava loko va ni lavela munhu wa le handle a nga zanga a nga teka na masiku mambirhi a ku ni kona a ta fika so mi nge he swi twisisi ku lava hala ka hina va lava ntirho kumbe va lava yini cause timhaka ta mali a hi va lavini a pfumela a ni nga ri na problem lexi a ni xi lava mina i ku vana va mina va hlayiseka se sweswi ni kume munhu wa le handle lexi nga kona sweswi i ku mi ni khongela ku a ti hlayiselela vana va mina va za va kula cause ka ha ri ha swin'wana hi nga swi endlaka vanhu va la ka hina a va lava ku tirha but to be honest it's not like vanhu a va lava ku va hakela kumbe a va lavi ku va thola vo tala va vona a va lava ku tirha hi lexi mina ni xi vonaku a ni tivi vanhu van'wanyana ene n'wavola ku sungula mi vhe mi sungula hi experience yo ka yi nga ri kahle hi ntokoto wo ka wu nga ri kahle ka vanhu va kwala kaya hlangananana ene na loko se ni sungurini munhu a mu n'wi tivi phela i stranger ka n'wina mu n'wi siya na vana va n'wina xi fambafambanisa soko ene mi fanele mi tirha hinkwenu ha tirha la kaya vana va fanele va ya exikolweni ene vana lava faneleke va tlhogomela a ku ri vanharhu un'wana u le primary un'wana u le creche un'wana hi lo ntsanani se ma swi vona loko se mi si munhu mi nga n'wi tivi na vana va n'wina vanharhu ndzi se hi swi tshikela hosi ku teka vundhawu ni mi twisisi so yi ta teka vundhawu so vanhu va ka hina a va vi serious hi botet tirho i tirho ntsena vana u kuma swakudya and then vana va kota ku hlayiseka hi hlayisa na vutomi bya mahlweni because hi nge vi na swilo swo fana hinkwenu mara xikulukumba i ku hi hlayisana ni mi twile sesi wa mina ni khensile swinene tlhelo rero hlayisekani n'wana mani inkomo na n'wina swi vitani inkomo sesa cancer ma swi vona va va kha va swi lava ku va va mi pfuna kambe ivi mi ku hava nga ha ni cheki Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela i nkombo timinete a hi se ba awara ya 14 hi ndlela yoleyo a hi ku twi wena mingiseri ku n'wanguro wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela yoleyo
un'wana mingisere loyi nhlekani Hayi bukati minjani? epfokeleni ngoba Ipfukeni. eh Mina kungena la hlokomhaka. Mina lexi ni xi vonaku ni nga xi experience hi ku sweswi ni nga ni tirha kona ni na 17 years era 17 leswi ka estate leyi ku tele vanhu vo huma handle lexi ni xi vonaku ingaku va xava ku hakela ku landzelela milawu because lava vanhu ve le handle lava mali yin'wana na yin'wana ka vona ve ri yi lunghile a va na mhaka na swona as long vana vona va tlela va dini as long loko n'hweti hela va longa sweswi va longa ku swona va rhumela vana va vona se lava la kaya la hina va la kaya la milawu a ni ha yingisela ti-radio ha yi twa ku milawu yi ri yini mutirhi u fanele a nyikiwa mali muni hi siku ni vona nga ku xana xivandlulunyana xi nghenelelaku nyana kwalaho ka ku hina hi la ku landzelela milawu mina la ni tirhaka kona vanhu lava va ni pfunetaka va ni lavela vona va ve le handle oloyi hi mina wadla ni ri one i lembe ra 17 kha ni tirha na vona se na swi vona ku ingaku va xava ku va hakela hi ku sweswo swilitini va swi kumaka ka vona swi va swi tele ngopfu a swi fani loko va nga kumangi nchumu vanhu va xikwembu loko va tihi ku hlupheka se hina vana na ti-370 leti va ti kumaka ku nga ku na to ta va spoyile mo ti byela ku hayi nge swi koti mina ku tirhela swimalana leswi swa ta apply 370 ku ri ku a swi fani but that akile mimiti hi yona mali yeleyi akile mimiti lala a swi hambi loko to huma u famba na swi tiva ku ni ya nghena ndzeni ka muti wa mina i lembe ra vu-17 vana ni xikumi xi ha ri xintsongo lexi xa vumbirhi a xa na ha xi tipulan xi helexa ta crash sweswi hi lembe ro hetelela university lowu wa matirhiseni u tirha wa tirha hayi kwa swi kha swi olova swi olovi ndzeni ka muti wa munhu hi swi olovi nge swi ku cinca milawu ya wena leyi u taku na yona hi le mutini wa wena u ta va hanyisa leswi va swi lavisaka swona loko mi kwa mutini wa munhu a swi olovi ku tika yini hi ku modiyamu yo tshama n'wana n'wina hi so modiyamu mafurha swi olovi vasati muti n'wana n'wana u na nawu na le ka n'we ku na nawu na le ka n'we ku na nawu se loko u nghena ndzeni ka muti wa munhu u ya cinca mahanyelo lama ho tiva ku wona and u nge tivi wo control u tela ku controla hi le mutini wa mani u tele ku tirha u telangi ku lawula miti ya kambe mi hlamulanga xivutiso xa mina a ku olovi yini a ku olovi nkarhi wun'wanyana wa pfa u byeliwa ku u endlangi swona he a wu hlantswangi swi basa he a wu anangi swona he a wu tlinangi swona loko ho swi languta u kuma ku hi matimba lama n'wana wa vona u to endli swona mara ku a yi na va swi vona na n'wina loko mi ndle mindzembe minharhu swa tikomba loko mi ndle mindzembe hawa ni va ni matihlo ya mina loko ma languta ma vona ma endli swona swa rhanga swi chekiwa swi langutiwa hi loko yi ri hembe yi nga famba ri botete ta jikisiwa yo wun'wana miyingiseri a kha ni byela swin'wana se swa mina la a ku butpet mi tshikelela mhaka yaleyo ya ku vavanuna va nga ngheni helo ka swimhaka ta ku thoriwa na ku tirha ka karata ngopfu tin'wani ku hluphaku ngopfu la ndzeni ka tiyindlu na vavanuna hi mhaka yini ni nga na mi karhataku ngopfu loko futhi hayi tshikeni mina ni twa ku veri vavanuna va pfa va mi ngetelela miholo vavasati lava va nga mi thola va kha va nga va pfa va ku hano mo tatisana leyiwani mina ni twa va ku ve va na tintswalo ta kahle ngopfu va nga na xikongomelo xo va yelangi ku tirha va kha va ngeteliwa mina ni tirha ko futhi na swihundla ku hava loko ku ri na problem futhi ni tsakela ku ni vitana ta plan yi solva ku ri mhana papa leswiya swa ku ni ta va na loyi ni n'wi fevhaku ku tlula un'wanyana a ni swi hanyangi basaya va koti ku ni kondzelela malembe malawo swi vula ku loko a ni nghenisa swa ku ve ku ta va ni ku pavuwa na miholo okay se leswi mi swi vulaka mi swi kuma ku hi n'wina swa ku hina vavanuna ha karata tanani na yona hi karata yini hayi na loyi ni tirhaka yena n'wi vona ni ri ko va ka na ni n'wi landzileki yena swi tirhiselaku nyana ndzhaku endanina basi laya ku ze ku bala nkarhi n'wansati nana ti ngheni wena wo hi solva loko tshava ku ta yi kota hikuva ni swin'wanyana wa swi vona ku na loko mexani munhu nga ka nga khomekangi kahle loko se a twa boreki na la ku mi lisa i ku a ya secha ni se ka za hi ku mali wa n'wanuna
u swi vonile ku ni ta yi ta tshama hi hluphini kwala na kwala mahlupha valavo ai a la ku vula vito rin'wana a ni rata ku hi lavo ditiwa n'wanuna nga ngheneleli ka swa tindhichi na yini va nghenelela vona va nghenelela swi fana se swi ni khensini nkarhi wa n'wina vana na nhlekani lonene nkarhi na ha ri inkomo swi fana loko ri n'wanuna loko hi pfula xipachi hi kuma ku ri na makhadi ya ti-reward points na yini n'wanuna wa njhani wa ti-reward point n'wanuna wo xava famba swi swa vavasati swi sweswo se mi nga ngheneleli swi swa vavasati ku tirha xipiriyoni ntokoto wa tirha mi tshami va na ntokoto wa njhani wa xikarhi ka n'wina na mutirhi wa n'wina hayi mina loko ze ku va na mutirhi ka hina ni tirhela kule a ni zini lawa n'wanuna a nga tshuneli ka loko o ze tshunelela ku ri na mutirhi se mi ya ku tengeni phela timhaka ta ko tinyingi futhi loko mutirhi wo va kha a tirha kwala jaratini va kuma xiyisa mi le problemeni salani kahle ka no vula ku n'wanuna nghena a vhengeleni a ku ya ti-points hi le khadi o khona mani mana hleka lona nani tata eMbombela Sabi White River na Leheze View fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela